نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ingkatan puji iban sanglit tuput pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat iban salam papanghu na tu pilihan Muhammad alaihi salatu wassalam. Mga palangugan sin kami hapag iman, miulya kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Patatapon na to in pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala, amuraindan sabab hikadawhat, hikahasil sin hambuk ipon, sin ulong iban rida sin Allah. Banga pabilin hambuk manusya kya ulungan sadta kya ridaan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way buli rapat in pasurun na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala palom sin sulga niya. Damikyan mga palangguan sin kami hapag iman, hatihon na to in pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuok din ha mga sabab hikadawhat sinambuk ipon sin barakat din ha Allah subhanahu wa ta'ala hakatan pakaradyaan. Nagfarmanin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran niya mahamulya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas sama'i wal ard. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu, bang sadya in mga manusya ahambuk qawman nag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqaw serta nagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala, lafatahna alayhim barakatin minas sama'i wal ard. Sabunnal tuod, ukaban na mo, bukisan na mo kanila, in barakat, din naman hataas langit, iban hababaw sin gumi. Ay bima'na mga jama'a bariman, myulya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang sadya nahinang, atawakan na paragbo sin hambuok ipon in dua sifat, pia pangayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tantu-tantu madawhat niya in barakat, akabuhi sin siya, paturunon sin Allah subhanahu wa ta'ala, dain hataas sin langit, iban hababaw sin gumi. Laun sin mga ulama'ul mufassirun, mga ulama magtatafsir sin Quran, walau anna ahlal qura saddaku rusulahum wattaba'uhum wajtanibu ma nahahumullahu anhum lafatahallahu abwabal khair min kulli wajhin. Laun sin mga ulama'ul mufassirun, hama'na maksud sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang sadya long nila in mga manusya hambuk qawman, kaya hagad nila in rasul piyarakan nila sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta miyagad sila hapanawag-tawag sin mga karasulan piyarakan nila sin Allah subhanahu wa ta'ala, wajtanibu ma nahahumullahu anhum, sarta liyayuan nila in unu-unu parkala piyanglangan kanila si mga karasulan piyarasin Allah subhanahu wa ta'ala, lafatahallahu abwabal khaira min kulli wajhin. Sabunnal tuod ukaban sin Allah subhanahu wa ta'ala,
bukisan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kalawang lawangan sin karayawan, min kulli wajhin hakatan tiwayhuan. Ay bima'na, bang sadya in mga manus ya halaw man sinambuk kauman, nag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala, namunnali fa Allah subhanahu wa ta'ala, liabtik sindila nila in kalima la ilaha illallah, sarta tiasdik siyabunnal sin pangatayan nila in la ilaha illallah, damikian yang gautaan piaragbus nila in kawayaan sin la ilaha illallah, sarta nagmabuga sila fa Allah subhanahu wa ta'ala, doon labay hapaghinang sin katandia akan sin Allah, sarta paglayo ha mga parkala pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tantu-tantu madawhat nila in barakat din ha Allah subhanahu wa ta'ala, hakatan kalawang-lawangan sin karayawan, amin katan kalawang-lawangan sin karayawan, sumud in barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahati haya ko tay manghud ko, sabunnal tuurin Allah subhanahu wa ta'ala, bang apabila dumihil barakat hambuk parkala, inyan din ha mga pangilahan sin in parkala yan tiyayma kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun waktuin Allah subhanahu wa ta'ala mangdihil siya barakat doon ha pangumulan sin manusia. Aun waktuin Allah subhanahu wa ta'ala magdihil siya barakat doon ha alta sinamuk manusia. Aun waktuin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan niya barakat in pamayway sin kamusliman. Aun waktuin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan niya barakat in family in anak asawa sin kita niyo. Aun waktuin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan niya barakat in ilmu diarasin kita niyo. Dinasawab yan biyari ining kaingat sin kita niyo sin imparkala yan dirihilan barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna sabunnal tudin Allah subhanahu wa ta'ala, idha barakallahu fil umur, bang apabilin Allah subhanahu wa ta'ala mangdihil barakat hapangumulan sinambuk manusia, hapangumulan sinambuk ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, atalahu ala ta'atihi wa nafa'a bi athari amalihi wa asbahat a'wamuhu kami'ati sinin. Bang apabilin Allah subhanahu wa ta'ala mangdihil barakat hapangumulan sinambuk manusia, atalahu ala ta'atihi, pahabaon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangumulan niya doon hapagtaat pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'a bi athari amalihi, sarta magmumfaat siya doon habakkas sin kakahinang sin siya. Ay bima na bang apabilin hambuk manus siya nawapat na yatto na halaw man sin pakuburan niya, at tatkala piya pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangumulan sin siya, den di halaw man sin dunya, in sasabutan kanya sin manus siya marayaw katan. In sasabutan kanya sin manusya marayaw katan, amin hinang karayawan sadya in sisabot si mga manusya nakapinday di halaw man sin dunya. Si mga manusya kiawin din di halaw man sin dunya, in sisabot katan karayawan niya, ibadat niya, amin hinang laku tabiat niya, amin pakarayawan sadya katan. Ay bima na nagmumfaat in bakkas kiawin niya rin di halaw man sin dunya. Biya sa pantun buhi-buhi anda siya sabot-sabot sin katan manusia in kakahinang sin siya. Wa asbahat a'wamuhu kami'ati sinin, sarta hapang na naman sin hambuk manusia, hambuk ipon, amin piya pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangumulan sin siya, hapang na naman niya in pangumulan niya rin di halaw man sin dunya, biya sa pantun gyatusan tahon. Ay bima na hapang na naman sin siya, mahaba in pangumulan niya. Sabab may ta, piya pagbarakat kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naaon yan din ang mga manusya, piya haba sin Allah ta'ala yung pangumulan sin sila, sa sumagawa wayroon nila napakay in pangumulan nila matupapag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Di nasabihan hapang na naman sin sila, hupo rin pangumulan nila rin diha dunya. Sabab may ta, wayroon nila nausal matupapag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa idza barakallahu fis sihha, on waktuin Allah subhanahu wa ta'ala mangdihil siya barakat, doon hasihat kakusog kakulasog simpamaranan sinambok manusia. Biariin in Allah subhanahu wa ta'ala mangdihil barakat, hapamaranan hakakulasog simbaran sinambok manusia, hafidhaha li sahibiha, parihalaun kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala in ginhawa baran niya. Wa matta'ahu biquwahu kulliha, serta dihilan kusog sin Allah subhanahu wa ta'ala in pamaranan siya papag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Din hasawab yan makakita ko hambuk manusia, maas kay mantahon, kanumantahon, kapituan tahon, kawaluan tahon, sambil pakasyaman, sambil mag-awot gyatusan tahon. Sa masi-masi naman makusog mag-ibadat fa Allah. Masi-masi naman makusog magbasa Quran. Masi-masi naman makusog maghinang sing kasunnat-sunnatan sambahayang. Masi naman makusog maghinang sing kasunnat-sunnatan puasa. Masi naman masi magsumambahayang jamaa matto pa masjid. Sa kitaon mo malaas na, kay mantahon ka patantahon ka numantahon. Maumul na sa sumagawa tanda simpya pagbarakat sin Allah. In kakulasog in kusog sin pamaranan sin siya. Masi-masi mausal ni in pamaranan niya. Misan biyari inin laas niya iban lamman niya. Masi-masi kakitaan mo in bakkas sin barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mayta yusal niya in kakulasog kakusog sin pamaranan sin siya. Matto papag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza barakallahu fil mal, banga pabilin Allah subhanahu wa ta'ala mangdihil barakat haalta sin manusia. Nammahu wa katharahu wa aslahahu wa thammarahu, ganapan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pangalta niya. Wa katharahu, sarta lipatun kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangalta sin siya. Wa aslahahu wa thammarahu, sarta dayahun kanya sin Allahu Ta'ala, sarta pabungahun kanya sin Allahu Ta'ala in pangalta sin siya. Wa waffaqa sahibahu li sarfihi fi umuril khairi wa abwabit ta'at, sarta taupikan, tunyukan sin Allah subhanahu wa ta'ala in tagdapo sin alta yaun li sarfihi fi umuril khairi wa abwabit ta'at. Taufikan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tunyukan sin Allah ta'ala min tagdapo sin alta, maun pamausal niya in alta niya, hamangadan hasupaya madawhat ni in ulong iban rida sin Allah. Fi umuril khair, doon hamanga pakaradyaan karayawan sadya. Wa abwabit ta'at, iban hakalawang-lawangan sin pagtaat, pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimanin pangalta niya, mausal niya maun papag-support haka masjid-masjiran. Pag-support magpahinang masjid. Pag-support haka madrasa-madrasahan. Pagtabang ha mga miskin. Pagtabang ha mga anak ilo. Pagtabang ha mga kamuriran amin nangangadji. Ay bima na mapakay ni in alta niya matto pa mga daan kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat to pangilahan sin piya pagbarakat kanya sin Allah ta'ala in pangalta sin siya. Wa idza barakallahu fil aulad, on waktuin barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hibutang ni rin doon ha, kaanakan sin kita niyo. In Allah subhanahu wa ta'ala, bang apabila magdihil barakat ha kaanakan sin ka musliman, ruzika abahum birrahum wa du'aahum. Tingog kaw yakaw maas, kuno mo kaingatan sin in kaanakan mo yan piya pagbarakat kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang apabilin Allah subhanahu wa ta'ala dumihil barakat ha kaanakan sin ka musliman, ridjikian sin Allah ta'ala in kaamaan atawakan kainaan, kamaasan sin kaanakan, birrahum wa du'aahum, sin pagmarayaw pamaas nila. Sarta duaahan sila sin kaanakan sin sila. Ay bima'na, bang apabila yakaw maas, in anak mo yan, maingat kumila maas. Maingat mag-addat kay mo. Maingat magad hauno-uno dia akan mo, habang man wayroon simulang hakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta nag-addat doon kay mo,
inyan pangilahan sin pagbarakat kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala in kaanakan mo. Sarta in kiaunan sin mga kaanakan amuin pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala maingat manungbas hamaas nila. Maingat manungbas hakamaasan sin sila. Doon nakahalaway duaa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sibu orang kiaunan sin maas niya buhi-buhi anyari halawman sin dunya. Atawa kanin maas niya yato na halawm sin pakuburan. Di mabugto in duaa sin anak matu pamaas sin siya. Bang apabilin anak tiaupikan sin Allah subhanahu wa ta'ala nagmarayaw pamaas niya. Sarta maingat kumila maas, maingat mangindwa pamaas sin siya, inyan pangilahan alamat sin pagbarakat kay mo yakaw maas in kaanakan mo. Sa mga pabilin anak sakit halom bay, sakit halom kauman, makalag sa diaparkala, wayroon da mablame sin mano sa iba't maling kanamin maas, anak sa unikuan, anak ikuan, ay bima na magbalik da pamaas katan. Inya to pangilahan sin wayro umpya pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala in kaanakan sin kita niyo. Ay bimana nasabot day sab sin mga ulama papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in kaanakan sin kita niyo ay bimana maingat mag-addat kay mo in anak mo. Maingat kumilamaas dain daha pagpinturo sin kamaasan. Ay bimana bang apabilin maas pinturo ning kaanakan niya. Maong papag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala, wayro umadawhat niya tungbas wat malingkan karayawan da rin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha barakallahu fi zawja, banga pabilin Allah subhanahu wa ta'ala, dumihil barakat kaasawahan sin mga kamusliman, aqarra biha ayna zawjiha, wa in nadhara ilayha sarrathu, wa in ghaba anha hafidhathu. In Allah subhanahu wa ta'ala mga pabila mangdihil barakat isab pakaasawahan sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala aqarra biha ayna zawjiha siya na in kaiinginan hapangatod sin banan niya ay bimana idha nadhara ilayha sarrathu bang apabila umatod in bana maun paasawan niya sumanyang na in kabuhisin siya sumanyang na in pangatayan niya malawa na yung problema at pipikil tiya talisin siya. Wa in ghaba anha hafidhathu. Sa tabang apabila, way rin doonin banan niya. Yatto hatulakan, atawa kanyato naglalawag, kabuhianan pag-usaha, hafidhathu. Parihalaon sin asawa in kamarwan sin banan niya. Sarta parihalaon sin asawa in ginhawa baran niya, haway rin doonin banan niya. Ay bima na yakaw taga-asawa. Bang apabiling kiaunan sin asawa mo, nagtataat kay mo, miyama kadha uno dia akan mo, sarta bang apabila ka umatod kanya sumanyang ng kabuhi mo, inyan pangilahan sin pagbarakat kay mo sin Allahu ta'ala in asawa mo. Wa idha barakallahu fil bayt, bang apabilin Allah subhanahu wa ta'ala mangdihil barakat, hapamaybay sin kamusliman, uning pangilahan sin pagbarakat sin Allah, in pamaybay sin kamusliman, muna parihalaon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pamaybay sin kita niyo, dahin ha syaitan jin iban syaitan manusia. Ay bimana di makaus-us sumud manasat in syaitan jin iban syaitan manusia kabaybayan sin kamusliman. Sarta bang apabila pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala in pamaybay sin kamusliman, pakusugun sin Allahu ta'ala in parsugpatan iwan pagkasila sa antara si magfamily. Pakusugun sin Allahu ta'ala in parsugpatan iwan pagkasila sa haantara si mag-usbawaris. Haantara si maglawlasya, magkaukampung. Inyan din ang mga pangilahan sin pagbarakat sin Allahu ta'ala in lawman sin pamaybay sin kita niyo. Damikyan min Allah subhanahu wa ta'ala bang apabila dumihil barakat hapag-usaha sin kita niyo. Taufikan sin Allah subhanahu wa ta'ala in taon nag-uusaha. Maun pakawaon nin usaha niya haparkala hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimanin usaha niya katan halal. Di niya lamuran si mga parkala hiyaram sin Allah ta'ala. Damikyan uno-unin mausaha niya. Di na mga usaha hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala.
inmayngat siya magsukur, sarta makontento, masatisfied hauno unindihil kanya sin Allah Ta'ala. Di siya magreklamo, may taamuray nindihil kako sin Allah. May taamuray nin na usaha ko adlaw ini. Bukum bihat yung sifat sin bariman. Imbar iman banga pabila, kaya ridjikian sin Allah Ta'ala din hausahan niya, magsarang sukul siya, sarta makontento na siya hauno unindihil kanya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibu ramatao di ban tiyo-tiyo. Damikyan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, aun waktu papagbarakatun niya in ilmu sinhamuk manusia. Unin pangilahan sinin ikaw, piya pagbarakat kay mo sin Allah Ta'ala in ilmu mo. Idha barakallahu fi ilmi rajul, qadahu lil amali wal khasyah, wantafa'a bihi ahlahu wa kulla man khalatahu. In Allah Subhanahu wa Ta'ala bang apabila dihilan niya barakat in ilmu sinamuk manusia, in ilmu niya yaon mangdarahi kanya, mangdaaki kanya mattu papag-ammal sin ilmu, atau akan pag-anggaw ta sin ilmu kaya pangadjian niya. Sarta in ilmu niya yaon mangdahi kanya hasupaya gamman hikasong sin pagmabuga niya fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wantafa'a bihi ahlahu, sarta magmumfaat dain doon ha ilmu niya in ahli niya, in family niya. Wa kulla man khalatahu, iban singkatan manu si akatilibot sin siya. Ay bimana yakaw nagdara sin ilmu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang apabila kita mo hakin hawabaran mo, sinin ilmu mo yan yang gautaan mo na, sarta kya gamman kya sung sin pagmabuga mo fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, inyan pangilahan sin piya pagbarakat kay mo sin Allah Ta'ala in ilmu mo. Sa hati yung singkitan yung mga jama'a bariman, mulya ka mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In barakat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, on waktu di magtutug din doon hagin hawabaran na to. On waktu in barakat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di magtutug din doon hamuk pakaradyaan. Sabab may taon din ha mga mahinang sabab, malawa in barakat din doon hamuk parkala. Wa asbabu faqdil barakah fil umuri kulliha hiyal ma'asi. Indin ha mga sabab amuin malawa in barakat sinambuk parkala dain naman doon ha paghinang dusa fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay bima na bang apabila in kakahinang mo yan liamuran mo sin dusa maksiat fa Allah Ta'ala, in yan din ha mga sabab hasupaya malawa in barakat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay bima na sinasabot na to kaina banga pawilin pangumulan sinamuk manusia, wayroon niya napakay papag-ibadat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pangilahan sinin pangumulan niya, wayroon piya pagbarakat sin Allah. Bangin alta niya, wayroon niya kya ungsod, matto paparkala, kawayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pangilahan sinin alta niya yan, wayroon piya pagbarakat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banga pabilin anak asawa niya, wayroon niya na pinturo, nabaot sin pamaot sin agama Islam, inyan pangilahan sin wayroon piya pagbarakat kanya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in anak asawa niya. Bang apabilin hamukmano siya nag-uusaha, matao din reklamo niya fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, may tiyo-tiyo rin dihil kanya sin Allah Ta'ala, may tiyo-tiyo rin na usaha sin siya, inyan pangilahan sin wayroon barakat sin usaha rin doon kanya. Bang apabilin hamukmano siya nagdara sin ilmu, wayroon niya piragbus yang gautaan ni ilmu rinun hagin hawabaran niya. Sarta wayroon kiasung sin pagmabuga niya fa Allah Subhanahu wa Ta'ala in ilmu niya. Damikyan wayroon nagmumfaat in mga manusia, in family niya ha ilmu niya, pangilahan sinin yan, wayroon piya pagbarakat kanya sin Allah Ta'ala in ilmu niya. Dinasabi an hati hun sin kita niyo, in kalawa sin barakat hamuk parkala inyan musibah din na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah, bala, dakula din na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinasabi yan nagfarman in Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Longsin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wayroon din ha mga parkala musibah indi matung maun kaniyo, inyan buat malengkan hasabab da sin kakahinang sin kamo. Ay bimana hasabab da sin kakahinang yung maksiat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sarta hati yung sin kita niyo in paglawa sin barakat hamuk parkala inyari musiba day na Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na pus paidda. Sinambuk hinang mga pawila wayroon pia pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon madawhat na to karayawan. Day nasabyan halian na to tuod. In lamuran na to in kakahinang sin kita niyo ibadat sin pagmaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin lamuran na to in uno-uno parkala kakahinang sin kita niyo sin parkala pagmaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati haya ko tay manghud ko. In parkala maksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiya ainul mukhada'ah. In siya in parkala maksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala panipu hapangatod sin manusya. Hapangatod mo in hinang maksiyat yaon. Aun madawhat mo karayawan. Aun madawhat mo amin kasusuwakan kababayaan sin ginhawabaran mo. Amin aun makawa mo karayawan, amin bang mo hinang unin hambuk parkala yaong biya sa pantun, gumaanin ginhawabaran mo. Ingata, in maksiyat nagdara katitipuhan. In yan tubtub hapangatod sadya. Wayro umukita in hatay kuran sin parkala pag maksiyat, bang uning katitipuhan diara niya. Sabab in parkala maksiyat, ya kau taymangud ko hatiha, in yan yari arihan sin syaitan. Hapangatod sin manusya marayaw, sa way niya kiingatan ni hataykod sin parkala pag maksiyat, wayroon madawhat sin kita ni wat malingkan siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di naman ha dunya, labi luwa na adlaw akhirat, amunin apinar ka jahannam. Sa tahatiha, ya kau taymanghud ko. In parkala pag maksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala, tunagkisul aish. Mahinang sabab sumigpit, mahinang sabab sumo sa inkabuhianan sin manusya. Bang hatatab mo pabaran mo halom susa na sadya kaw. Halom problema na sadya kaw, nagtatali na sadya kaw sin parkala dunya. Halom susa na sadya hamuk manusya, inyan pangilahan sin timaud nin hinang niya maksiyat fa Allah ta'ala. Bunga sin pagmaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala, in magkasusahan magkarukka aning kabuhianan sin manusya. Wa tudayyikul arzak. Sarta sumigpit in pagsud sin ridjiki maun kay mo. In pagmaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang sabab sumigpit in pagsud sin ridjiki din Allah subhanahu wa ta'ala. Din na sabab yan, unin mapatut hinangon sin kita niyo. Hasupaya tumutog in barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala, magbalik kita niyo papanagnaan, papuunan kabtangan ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Bang sadyain mga manusya hambuk kauman nag-iman fa Allah. Sarta nagbabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon laway hapaghinang sindya akan sin Allah. Sarta paglayo ha mga parkala pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon mo madawhat in barakat din Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tahati yung singkitan yung mga jama'a bariman, wila kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod pa rin ha mga kasabab-sababan hasupaya madawhat na to in barakat din Allah subhanahu wa ta'ala. Panagnaan nasabot na sin kita niyo amunin pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwallahi fis sirri wal alan. Amunin pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala hakasipukan iban hakatampalan. Bukunin pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala halong masjid sadya. Bukunin pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala halong madrasa sadya. Bukunin pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala suwayaon iban mo yaon din doon katan manusya nakasasakop kikitain kakahinang mo. Walau punin pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala misan ko halawm kasipukan kaya isa-isahan ka wayroon iban mo suwayin pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala masi-masi yan din doon halawm pangatayan mo. Hikaruwa rin ha mga sabab madawhat sinambuk ipon in barakat din na Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'allumul Qur'an wa tadabburi. Amunin pagpangadji sin Qur'an mahamulya. Sabab mayta in Qur'an mahamulya kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala nagdara barakat. Dinasabab yan hisiyus yun na masa sin Qur'an makadawhat sin barakat din Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta bukun sadya basahunin Qur'an. Suway ang gautaan paragbuson in maksud sin Qur'an maun paginhawabaran sin kita niyo. Mag-reflect kita niyo ha uno-uno din yung mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan din ang mga asbab, madawhat na to in barakat din Allah subhanahu wa ta'ala.
ittiba'us sunnah fi kulli shay'in. Amunin pag-upi, paghinang sin sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakatan perkala. Doon na kasunnat hapagtamong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon na kasunnat hapagkaon, doon na kasunnat hapag-inom, doon na kasunnat hapag-muamala, pagsaumadya. Ingkatan sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinangon sin kita niyo. Hariin di ining kagahusan sin kita niyo. Imaksud sin sunnah rin di amun tarika, kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Din ha mga asbab, damikyan, madawhat sinamok ipon, barakat din na Allah subhanahu wa ta'ala, ad-du'a, amunin pagdu'a fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdu'a fa Allah subhanahu wa ta'ala, mangayo ko barakat din Allah subhanahu wa ta'ala. Sababing kiaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya riwayat, din ang mga hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kiaunan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magpangayo siya fa Allah subhanahu wa ta'ala barakat. Doon hagin hawabaran niya, iba na kasahabatan niya. Din ang mga dua sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair. Din ang mga dua sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, pakontento ha ako, satisfy ako ha unuunin dihil mo rijiki kako. Wa barik li fihi, sarta papagbarakata kako, ya Allah, in uno rijiki mo kako. Wa akhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair, sarta ganti ya Allah kako in mga parkala nalawa, din kako sin parkala marayaw. Inyari din ang mga dua sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, panginduahan niya ang ginhawabaran niya, iban sin kasahabatan niya, sin papagbarakaton kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in uno rijiki kanya sin Allah ta'ala. Din damikyan din ang mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga pawila kita niyo kumauni mangindua kita niyo. Din ang mga dua hapal sin kamatauran. Amo na indua, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Bismillah, ang pagaw kumaon. Unima na sin dua, Allahumma barik lana, ya Allah, ya Tuhan namo, papagbarakata kamo, fima razaqtana, in uno din ang mga rijiki mo kamo, wa qina adzaban nar, ibang palayo kami rin ha, azab, siksa din na pinarka jahannam. Ang pako magbismillah, ang pako kumaon. Inyari din ang mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay bimana niyan, dua fa Allah subhanahu wa ta'ala sin papagbarakaton kayo mo in mga rijiki mo. Damikyan, mga pabila, inhambuk Muslim, ipagbak nintay manghud na Muslim. Di na mga kapatot sin Muslim, papagkahin na Muslim, ibang apabila sila magbak, insuway salamon sinhambuk Muslimin, pagkahin na Muslim. Itaon na to kung inluon sin salam, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uno ba in nagdara, uno ba indiyara sin salam ini, karayawan, madawhat sinamuk manusya. Nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang apabila ko mamung assalamu alaikum, makakawa ko hangpo karayawan. Bang apabila ko mamung assalamu alaikum warahmatullah, makakawa ko kawahan karayawan. Bang apabila ko mamung assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, makakawa ko katluan karayawan. Dinasababan ikaw na magpi, unimpion mo hangpo karayawan, kawahan karayawan, katluan karayawan. Ang paing kita niyo mano siya asaling kawayaan na tumataod. Dinasababan kattu apiain katluan karayawan, amuin jukupon mo in pagsalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unima na sin salam niya, umbang mo hati hunto di makna maksud sin salam. Inyari dua asin kita niyo patay manghud na to. Assalamu alaikum warahmatullah. Kasalamatan tudyo maun kaniyo. Warahmatullahi, iban rahmat ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa barakatuhu, iban barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimakna, bi'amura diwaahan intay manghud mo sin kasalamatan, iban bang man sa kaulungan sin Allah ta'ala, iban bang man papagbarakatun kanya sin Allah ta'ala, in kabuhi sin siya. Ay bimakna, in salamin ni nagdarasin, barakat din Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat to bilang sila ng mga dua, amin din mga sawab, madawhat sin kita niyo, imbarakat din Allah subhanahu wa ta'ala.
Damikyan din ang mga asbab, madawhat sinamukmano siya imbarakat. Din Allah subhanahu wa ta'ala, silatul rahim wa ziyaratul aqarib. Amunin pagsugpat ka sila sa iwan amin pagjara-jarahi haantara si maglawlasya. In pagsugpat ka sila sa muna tumagna si rendun halaw man sin pamaybay sing kita niyo. Hari pa kaw makasugpat pagkasila sa parukaing mano siya kabagayan mo. Tagnai rendun halaw man sin pamaybay mo sugpatayin kasila sa mo antara mo iban antara si maas mo. Sugpatayin pagkasila sa mo antara mo iban antara sin taymanghud mo. Sugpatayin pagkasila sa mo antara mo iban antara si mga lawlasya mo. Ang pamusugpaton in pagkasila sa antara mo iban antara sin duwaing mano siya kabagayan mo. Inyat to rin ang mga asbab madawhat sinamukmano siya in barakat din Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan din ang mga asbab madawhat sin kita ni barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. As-sidku fil muamala min bay'in wa shira'in wa tijaratin. Amuin magbuntol atay kita niyo. Amin mag-anes sa matsin bahasa. Amin magsawunnal kita niyo rin doon na pagmuamala. Doon nakahapagbi, atawa ka na pagdagang, atawa ka na pag-usaha. Suwayan din doon yung kabuntol atay. Amin honesty. Suway ko di mangdupang hatay manghud mo. Banga pabila, piarayaw mo yung pag-usaha mo. Piarayaw mo yung pagmuamala mo. Wayroon ko ng dupang patay manghud mo. Inyan pangilaan si pagbarakat kay mo. Sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pag-usaha mo. Kahinapusan nasabot si mga ulama. Din ha mga asbab supaya madawhat sinamuk-ipon in barakat din Allah subhanahu wa ta'ala. At tabkiru fil a'mali wat tijarati wa talabil ilm wa ghairi dhalika wa qada'uha awwalun nahar. Amuin magpa-early kita niyo. Magpaawal wakto ko hakatan kakahinang sinikaw. At tabkiru bil a'mali wat tijara. Amin magpa-early ka matupa hinang mo atawakan matupa pag-usaha mo. Wa talabil ilm atawakan matupa pagpangadji. Sumay ko magpa-early. Ha? Dahil nasabihan bangko on wakto makarungog kita dahil mga bisara sing kamaasan. Ha? Long niya patay ridjiki long ni magtugpo asubo. Ha? Dahil nasabi mo kita unta, aon din na makabtangan si mga ulama, in magtug kita po as sambahayang subo, inhukuman niya makro. Ha? Inhukuman si magtug po as subo, inyato makro. Sa mayta, doon ha panagnaan, amin po as sambahayang subo, amin ha kasilak sin suga, tumagna in barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga pabilin katan mano siya, yato na nag-us-us, naglawag sin barakat, sin pag-usahan niya, sin pagtuntot ni ilmo, sin kakahinang sin siya. Hapanagnaan pa wakto, haawal wakto, early pa siya gimuha. Sa ikaw yan ko natutug. Puwas sambayang sumo natug kaw. Wayroon mo kiyawa in forsa, in opportunity. Barakat din Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto-tanto di ikaw makadawhat sin barakat din Allah subhanahu wa ta'ala. Di nasabi ning kahupuan niya, suway na to pa-early hon ingkatan kakahinang sin kita nyo. Din naman hapanagnaan, awalun nahar, amin panagnaan, adlaw. Sa may diwaahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, papagbarakataha ummat ko in pagpa-early nila. Ay bimana in Rasul sallallahu alaihi wasallam piyangin duahan niya fa Allah Ta'ala. Sinbang man magbarakat in pagpa-early sin kita niyo. Pagpa-early mo hahinang mo, pagpa-early mo pag-usaha mo, pagpa-early mo pa-school, pagpa-early mo matu pa madrasa, inyan dirihilan barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di nasawab yan mga jama'a bariman, ngulya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangman, in patumtum sin kita niyo, gamman hikasung sin pagmabuga na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa magmumfaat kato taniyo rendi naman hadunya, labi luwa na haadlaw akhirah. Patubtubon na mo in patumtum sin kita niyo haadlaw ini, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن
الله